for joining us today. With your presence, would live in a brighter future that allows us to pursue our dreams of a better world. It's time to rise and recover together. Recover stronger.
Kami akan menjamu Yang Mulia dan Bapak Ibu di hamparan pantai Bali yang indah yang menginspirasi gagasan-gagasan inovatif untuk produktivitas G20 ke depan. Sampai bertemu di Indonesia, terima kasih.